zigera kuri enye zabaga muri iri joro zikaba zirangiye zose uretse ekipe imwe ya West Ham n'umutoza wayo mushyashya Graham Potter babonye intsinzi. Izindi zose zanganyije. Ekipe ya Manchester City yabanje gutsinda ibitego bibiri by'uwitwa Phil Foden ariko iza kuba igomborwa. Ni ibitego uwitwa Phil Foden yatsinze ku munota wa 66 ahawe pase na Kevin De Bruyne yongera kugitsinda ku munota wa 78. Uwitwa Yohani Wissa ku munota wa 42 yishyuye, naho uwitwa Christian Norgard ku munota wa 90 n'inyongera aza kuba ashyiramo ikindi cyo kwekolayiza. Match irangira ari ibitego 2-2. Naho tuvuye kuri iyo match Chelsea imikino ibaye 5 ya shampiyona itabona intsinzi, dore ko kuba bavuga yuko batari ku gikombe bamaze gutakaza iyo mikino yose. Batakaje undi mukino kuri Bournemouth yari yabasanze mu rugo witwa Cole Palmer ku munota wa 13, naho witwa Kluivert aza kuba batsinda penalty ku munota wa 50. Semenyo abatsinda igitego ku munota wa 68, naho Reece James atsinda igitego agiyemo asimbuye. Kufra ayishyiramo neza mu munota wa 90 n'inyongera. Match irangira gutyo. Ekipe ya West Ham yatsindaga Fulham ibitego 3 byose kuri 2, aho uwitwa Sola ariwe wabanje igitego ku munota 31, uwitwa Suseke ku munota 33 agishyiramo, naho uwitwa Paketa ku munota 67. Ku munota 51 Alexis Iwobi yatsinze igitego cya mbere cya West Ham, abona ikindi ku munota 78. Graham Potter n'abasore biwe batahana amanota 3 yose. Tuvuye kuri iyo match hari indi yabaga yahuzaga ekipe ya Nottingham Forest ndetse na ekipe ya Liverpool. Iyi match ikaba nayo irangiye ari igitego 1-1. Rutahizamu Chris Wood ku munota wa 8 yarahawe pase na Anton Elanga ayibonera igitego cyiza cyane, aho ku munota 66 Diego Jota ahawe pase na Tsimikas abona igitego cya ekipe ya Liverpool cyo kwishyura. Match irangira ari igitego 1-1. Bivuze ko mu mukino Arsenal iri bukine na ekipe ya Tottenham iramutse iwutsinze yahasigaramo amanota 4, dore ko ekipe ya Liverpool igeze 47. Naho ekipe ya Manchester City urumva ko nyuma yo gutsinda match ebyiri ziheruka itakaje indi match, naho ekipe ya Chelsea urabona ko iri mu bihe bibi rwose. Match zigera kuri 5 zose itabona amanota 3. Ibingibi bije bikurikira nyuma yuko umutoza ndetse n'abakinnyi biwe batangaje yuko batari ku gikombe.